Tukuylla masiyukuna imashinallata kanajupankichik tukuykunallata aliguman kashpaka alipachami kapankichik ali shamushkakuna kanajupaychik runa llaqtakunapa kawsay rikuchik antakuman pi yanapak Rafael Pérez Ranrango kapani kunanga kay Imbabura taytapa pichupi topatan kuskapi kanajupanchik Imbabura taytapa shunqukupi pacha kaypi hatun rikuykunata rikushpa katinajupashun tukuy masiyukunallata ari kay topatan kuskaka sakiripan compañía llaqtapi Imbabura markapi Otavalo kitipi tukuy mama llaqta Ecuadorpi llaqta tukuy allpa pachapi riku masiyukunaman kay topatan kuskapika karu llaqtamanta shamushpa riqsingapapas chaskingapapas kapan shinallata washaman rikushpaka asillaytikota inti taytata wayra mamata yupay chankapa kuskapas kapan. Amigos, amigas, ¿cómo están ustedes? Esperamos que se encuentren muy bien. Bienvenidos, bienvenidas a tu canal Runa Llaqtakunapa Kawsay, la vida de las comunidades. Soy Rafael Pérez Ranrango. Estamos en el sitio sagrado Topatán, que queda en la comunidad de Compañía del Cantón Otavalo de la provincia de Imbabura del Ecuador para todo el mundo. Esperamos que nos acompañe. En la primera parte vamos a ver estos sitios turísticos. Después podemos ver también los sitios sagrados. Makashpaka masiyukuna kaypi paktalla yalinakupashun hasta wangarin hatun punlla intiraymi kashkamanta yupaychikunapish paktaripaka rikupanchik Imbabura taytata ari chay ukukumanga Imbabura taytapa shunqukumi kapan may sumak pacha. Sí, estamos viendo pues Taita Imbabura, corazón de Imbabura. Rikupanchilla kaypika sumak pacha wawakunapa pukllana kuskakukunami tiapan. Aquí nos vemos un campo de recreación donde los niños, niñas pueden disfrutarlos. Kaypika sumak pacha waylla pamba sachagukuna pashmika pan. Aquí es el espacio verde donde que hay plantitas. Sumak pacha waylla pamba kapan sisaukunapash sumaklla may achiklla rikurijupan. En este lugar, como vemos, plantitas de las flores, el campo verde. Este es Centro Turístico Topatán, Cuscami Capán. Shinapacha Topatán Cusca, Huasigukuna, Yuratapishkabukuna, Guayza Pacha Ñancuna. El centro ceremonial Topatán, donde hay casas, camino verde, otras plantas que tiene sembrado, pues, ¿no? Xinapachak sumak kawsay rikurijupan. Kay Topatán kuskata ñawpama pusha mashiguwan tuparishpa kanajupanchik. Mashigo Rosa Elena Morales kapan. Imashinalla. Una tuparipanchik kutinlla. Amani mashigo imanalla. Hasta wangarin agradecipani kay mashamushkakumanta kay puestugumi kapan tuparina puestugu kay urku Imbabura chakigupi kapanchik. Kaygupimi kapanchik shutigumi kapan tuparina y shuk emprendimiento guta charinajupanchik kallaripashkanchik kay emprendimiento gupimi ofrecinajupanchik kashna wawakunapa pukllanawkuna
kaykupi shamushpa samaringapa tal vez imapish ñukanchik trabajukunawanqa llashalla sentirinchik mishu shimipi nishpakarin estresado kuna kanchik chaykunata kay ukunapi kayman shamushpaka pankayarin paykunaka pankallayata sentirin chulunllaku kapan kunan gentekunatawan kapanchik especial punllaku kaymanta 23 de junio ceremoniakuta rurankapak ña shamushka tukuy invitado kapan pero ña kay puestokuka ña chulunllaku kanata yachapan ña chaymi kaykupi trabajanajupanchik chaskinajupanchik shina mikunawakuna yanushpa ima hospedajekukuna imapish tiyapan mikunawkunatapish shinallatak ankanchik kay Pampakupi runa atallpa piñashkakukunata caldoshkakukunata jatunajupanchik llama aychakukunata kusashpa ima jatunajupanchik y shinakukunata kaykupi rurashka tiyanajupanchik y ñuka shutikuka kapan Rosa Elena Morales Cando compañía llaktakumanta kapani. Shinapachak kaytaka ima watakunamanta pikunawanta kallaripashkankichik ima yuyaywan nishpaka ashtawankari. Kay yuyaykutaka kallaripashkanchikmi shinallata kay puestokupi washakupi charinchik shuk cruz lechero ninnachu wakinka cruz taytakuta charinchik chaykutami puntakunaka kaykuman tantanajunkapak shamunkashka shina tamiashpa na tamiakpika kaykuman tantanajun kashka shina Tayta Dioskuta mañashpa kaparishpa ima shina oracionkukunata rurankapak chaymi kutin kay lugarkupash alliku kakpinta karin wasikutapish ruranalla kanchik nishpa shina wasikuta rurashkanchik trabajukuta llukshinamanta mas que todo ashtawanka shuk emprendimientokunata chashnakumanta y watakuka ña por ahí shuk ña año 2015 kunamantaima ima kallaripashkanka chashnakukunamanta ña mas de 10 años kukuna kapanka shinakukuna kallarishkaku shamunajupanchik. Kay akli tantanakuypi tantanajushka mashiyukunawanchu kaytaka ñawpaman apanajupankichik. Ari akli tantanakuykumanta kapanchik shinallatak tukuylla kay ruraykunapish Uragoman shuk templota charinchik chaykunapash shina kan Uragupika shuk templo ña llakta ukukupi charipanchik kayku kay kashna ceremoniakuka watapi shukyajiku rurarin ña kutin chashnakupi charipanchik kay uranikupi chay puesto lugar sagradokutaka bien conservashpa allichishpaku cuidashpaku charipanchik akli tantanakuykumanta kapanchik. $1 vale. Yaykupaychilla ari pero yaykupaycha pero $1 vale. Mashigua Rosa Elena kay tukuy sumak kawsaypak kachunka pikunata yanapapashka. Kay ukunapika ñukanchik ukuna kay akli tantanajuy casi 50 familias kanchik 50 familias paykunawanmi chaykunata rurashkanchik kay hawakunapi kay wasikunara tiyakpika tarpun karka chay hawakunapi tarpushpa tantanajushpa chay grano fukushkakunatapish urayman churamunkarka chayka chashna trabajashpa shamushkakuna kanchik na pipas shuk aydashkaka tiyanchu ñukanchik esfuerzo ñukanchik trabajukunawan ushapashkanchik colaborarishpa ramarishpa chashna kunankaman shamushkanchik imata rurankapapash ñukanchik ayudarishpa colaborarishpa shamupashkanchik. Shinallatak kay apunchikmanta tantanakuy wasikutapish charipankichik chaykunapika pikunata yanapapashka. Chaykupipash shinallatak gracias a Dios kay cooperativa Inbacof chayku ashtawan auspiciashpa ayudashka kan cooperativa Inbacof ladollawan kayninta karan auspiciashpa ninanta ayudashka kapan y chashna shinaku kaykuna chay templokutapash tukuyllakukunallata shuk ladokukunamanta Carabuelaukunamanta Camontemanta ima kay compañía Altaukunamantapish ayudakpi chaykunaka shayarishka kapan y mas que todo akli ayllu familiakunallata ña como ña tukuylla miembro kaynintika ña obligatoriamente ña shuk montota churarkanchik colaborankapak chayka chashna ukunawan shamushka kapanchik. Kay tukuy sumak rikurijupan waylla rikurijupan Imbabura taytapa kimirillapi kaykumanta nishpaka ima sumak kawsaychu kapak mashiku. Ari kashna tukuylla ayllukuna tantanajushpa makipurarishpa shamunajupanchik claro na perfectochu kanchik siempre fiñanajuy chimpapurari pero ña kutin aliguman tikrarinchik rimarinchik chashnaku shamunajushpami rimarishpaku shamunajupanchik kay tukuy watakunata. Puchukankapak kunanka ima yuyaytata karapankiman runa llaktakunapi runakunapak kawsay rikuchik antata rikukun mashiyukunaman wambrakunaman kuytsakunaman
ñukanchik runakunapa kawsay ama chinkapachun shinchiyarishpa katipachun chaykunamana nishpaka ima shimikuta sakipan ima mashi. Paqui mashiku kay ruraykukunaka chaypallataqa ñukanchik runa kawsayta shinchichinkapa ñukanchik runa kawsayka charinchik ñukanchik propio kawsayta ñukanchik propio rimaytapash crinatapash charinchik chaypi kunan kay ceremoniakunataka ruranakush kanchik chay crina ama chinkarishka kachun kashna puestokunata charinchik Tayta Diosmanta tandanakuna puestokunata chayka chaykunataka ama kunkashpa ashtawankari chaypi tandanakuna kanchik chaypi Tayta Diosta yupaychankapak shamunakapanchik y chaymanta ashtawankari ñukanchik runa kawsaykunapash ama chinkarishka kachun ñukanchikpak kashna rupakukuna mas que todo ñukanchik rimaykukunatapash ama kunkashpa wawakunamanpash yachachishpa ashtawankarin katipashunchik tukuy llakikunapakichik. Shunkumanta yupaychapani kutin punllaku rimari. Punllaku rimaripashun pay. Rosa Elena Moraleswan rimarishpa kanajuparkanchik kay tupatan tupari ñawpama apahu mashiguwan. Sumak pacha kuska tupatan Pincho Cruz Tayta Mariano Morales rimajupan. Pero tamyak pachami karka ñajanejurka chishika manchata ukayllapitami tamyakarka. Cierto mi kan kaypika Tayta Diosta mañana cruz tiempo cruz. Yoka uchillakashpallata ña cruztaka rikushka kana. Nakunanllachu rikushka kana. Chay ladopi kingu cruz shinallata unay. Chay pikana kaparichkachu chay kingu cruz ninchi wakinkunaka riksikichu kingu cruz chay pika tiempokuna kuyta tiyakuna wawatatashpaka chaypimi pampak shamukarka chaypa cruzmi chay kingu cruzka ñuka tukuytami shamushkani ñuka unayllapi kapani ñami 84 años charipani tiempo kaymanta nijuni kay nallahintikunaka pipas nayachanchu kingu cruzka chasna soltira tiyakuna wawatashpaka chaypimi pambakarka chaypa cruzmi chayka chaypi kanachuta mañaktu kashkanchik kay cruzpika maymantami wawakunata kaparchik shamukashkanchik kinchikpimi shuk tayta tiyarka chaymi shamukarka simpremi tamyakarka chayna kasupika hawalumapimi chay shutiwanmi kunakunkashka hawaluma shuk cruz tiyan chaypimi yuragalluta kacharinkapak rikarkanchik tamyak pachami karka Tayta Dios rikun pachami chaykunatami ñukapash kawsashkamanga villankapa munajuparkani tukuylla yachashka kashu kaypika tiempo tengo cruzmi ari hatun llaki tiempoka hatun llaki tiru mutukuna chaypi tengo cruzta pampak shamushka kaypi Tayta Diosta mañankapa kunami alimi Dios pushankakamanga cada watami kaypika yachashna Tayta Diosta mañashpa kawsankapa kay cruzka tiyahu nishpallami nijupani chaykutallam pillankapa nijuparkani pagui Diosol pagui. Diosol pagichik makikuta waqtapasunchik. Chinapacha kay tupatangmantaka sumak llaqtakuna uraykuman imbakucha rikurishpa kapan. Tukuylla masiyukuna ñukanchikwan paktalla kashkamanta shunkumanta yupay chapanchik kaymi kaparka runa llaqtakunapa kawsay. Amigos, amigas, queremos agradecer por haber estado con nosotros. Esto fue Runa Llaqtakunapa Kawsay, la vida de las comunidades. Quien les habla tras de TV, Rafael Pérez Anranco. Aligumay alipangich, toparipasyon. Que pase muy bien.